Allin jamusa kaychis munasqa wawqimasi, kay devoción matutinata kunan p'unchay kicharispa kasun icharis, kunan diatas niwanchik imaynataqa Diosninchik qayarin tukuy imata, chantapis paypis t'ukuy chaspa kanqa kawsayninchikpi. Hinallataq kunan dia niwanchik hajinata machus kasan kay libro de Genesispi, mas k'aspa kana kay uqta chantapis uqninchikllasqan nin ajinata. Qayariypiqa Diosninchik karqa chantapis ruwarqa tukuy imata kay pachapi nispa ari. Kay yachanayki tiya munasqa kuyamasi, iskay yachaykunasta apamun kunandia Diosninchik noqanchikpaq. Maychus yachay niwanchik, Diosqa hamun primerota, payqa qayarin tukuy ima llank'ayta kawsayniykipi, imaynatapay qayarin paypis t'ukuy chaspa kanqa. Chantapis iskay yachay niwanchik, imaynata Diosninchik munayninwan hamun sapa wawanta waqllananpaq, ajinallatataq payqa niraq kanmañasaqtiki usqayta payqa hamun uyarinaykipaq. Ari, es que payqa munasqa kuyamasi qayarispa karqa ruwayta parlayninwan ichari kay pachata. Tukuykunapis tapukunkuman imayna kay kanman karqa. Es que Diosninchik tataqa atiniyuq. Chayrayku payqa parlayninwan kayta ruwakuchun nispa payqa nitawan ruwakuspa karqa kay pachapi. Laqha karqa kay pachaqa, pero pay k'anchayninta haywaspa karqa parlasqanwan. Chayrayku sapa uqninchispis imata qayarisanchik chayqa primero paywan qayarina tiyan. Ima llank'aytapis payman encomiendakuna tiyan ichari, porque nin ajinata devoción matutina. Tukuy qayariyninchikqa pichus mask'aqkunapas Diosninchikqa mana mask'awanchikchu, niraq mask'asaqtinchik payqa hamunña noqanchikman. Chantapis niwanchik payqa niraq salvacionta mask'asaqtinchik pay kachamurqaña, uqata wawanta cordero hinata payqa crucificasqa ñak'arispa karqa chay cruzpi wañunanpaq, pampachananpaq tukuy huchasninchikta. Mana astawan hatun munayta noqanchik tarispa kasunchu munasqa kuyamasi. Solo Jesucristo sutinpi paypi noqanchik tarisun chay k'ata munayta. Chay yachaywan saqay munaykichik k'aya mincha watejmanta tinkunakunapaq. K'aya kama.